Lenyan adi sebut tekening beli tu sing nyidang nerima tresnan adine boya je beli munafik dadi anak wane masa bang jujur adi subenawang beli ngelah kurangan beli tu sing pantas buin ngelah tunangan kang wang iraga metimpal tresnan beli sumber ada ngelahan ampurayang dewek beli subah mengainang adi sakit hati sing ada kena beli lakar menyampahan terus suci gelah adik ulian beli subengalah kurenan ane sangat sayangin ane beli tresnain adi subenawang beli ngelah kurangan beli tu sing pantas buin ngelah tunangan kang wang iraga metimpal tresnan beli sumber ada ngelahan ampurayang dewek beli subah mengainang adi sakit hati sing ada kena beli lakar menyampahan terus suci gelah adik ulian beli subengalah kurenan ane sangat sayangin, ane beli tresnain. Ampurayang dewek beli subah mengainang adi sakit hati sing ada kena beli lakar menyampahan terus suci gelah adik ulian beli subengalah kurenan ane sangat sayangin ane beli tresnain.